Acá casi la identidad de su aquí chahuay empezará de aquí por Iñari, Purata, Marca, Barcachina, Cajichaca Baja, Bolivia, TV Toquín, Ham, Curaibane, Amoit Irgila Cuya Caracampe, Huayna, Tabaco, Campiwa, Aruskip Ataski, Cabapinwa, Acalwa Casir, Jabá, Cuyacawa, Aca Asociación del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuit, Asediba, Toquit, Raport, Adiraki, Upampi, Aruskip Awayani, Upawa, Hawil, Awayap, Harakita, Huayna, Tabaco, Cabraquila, Cuyacaraca, Ma convocatoria, Javilla Yoput, que se da Pupaja, Saracobaja, Kiputaniani, y Wasam Chica Catasiwa, Cuyaca, Virginia, Berito, Baja Técnica Social, acá Sediba, Toquida, Irnak Requejaya, Cuyaca, Curjaba Kistasa, Arut Sillaria, Calon Casina, Wintadiri, Marcachinaca. Walkia aski algo que panagilata kumaraki aruntanyani que tiene que acá canal 7 upanaka asnipki haya marcanacata acá 9 departamentos provincias upanacata upanakaru señani hayaya Hayaya aquí para Cuyaca Virginia Walipul Port Andaxas de Bayan Pisa Juparo Yus Bajart Araquiñani Hichacucha Cuyaca Virginia Canais Añani Barcachi Dakaru Acasedima Toquitawa Ma convocatoria Jawilla Wihut Hisidawa Sarakta Toquita Ruskip Añani Janira Acahuilam Kahuilla Wimpe Kayant Casina Cuyaca Virginia Canais Añani Ni Acau Camarada Casa Sedima Awihirnaqi Kunam Tampis Irnaqap Tahubaracah Katokia Hisa niawa kimsatunka pescani maranakawa akasedima upaha irnakaraki kuna laiku isna no walha municipio nakarua mistutaskaraki departamentos ukaros misto abharaktua kunampi yatichawinakampi kuyakanakaru hilanakaru aka liderazgo toqueta derechos normativas ukatoqueta ukanakampiwa aka Sedima ukanagaha irnak askaraki unyanst ayanyataki irnakiri nyataki pekenst irinyataki marcana kasana awis pechanagaha hani utkistutima irpiri comunidad nakana municipio nakana paltistu hani chakwata sedima ukanagaru yanaptiha kuyakanagaru sintepuneha kuyakanagaru yanapti upanagaha hani uniasa mistunin pudipkiti comunidad nakapata aka chukyahu markaru yathatiri hanguaha nanagaha sedimaha sariwa hupanaka karu yaka municipio nakaru kaukansa munasi no autoridades como alcaldesas hupanaka mayip hitua sedimaru nanagaha munatua cursos de liderazgo maqtanis masasinana ukamatua akasedima kuaha irnak askaraki hilata Hayaki para igual wakiscriu kabatua kakuratejas sediba awit hakureibari amtarakar pokasip kim liawa kanais awayarax kuliaka Virginia hupaja akurdakanwa Kuliakarakaro, Waina Tabacorakaro, Kunaimani, Amtarak Toki, Yatist Atas, Kisasira, Kabata, Kuraimani, Tabirakan, Chicanja, Siwisa, Utkanya Pataki, Kuliaka, Virginia, Aka Sedimot Awiha, Inasa, Yaka, Aurakata, Yanapau, Katokchi, Kurihapas, Katoki, Hirdakap, Kulkitoki, Uhatsa, Kunas Hanehaya, Inaki, Sitehach, Amau, Kunasa Lurañaja. Hisa acá Sedima, Ukahaniwa. Uma instituição pública como a Gitango, privado como a projeto na campo das caraki e que na tampi não exterior será que não acá sedima ichaha chamaranja uthani wawal ha kursunaga uthas karaki no khanis araksna wa kuna teja acá tum kimsatung peskan maranja yatist oyaptua gastronomía andina, con jamás pait asiña, mancanak, ukanaka, ukatja, yatis atlas caraquinua, artesanía, it autogenagata, ukatja, yatis oya paractua kunateja acá medios de comunicación, tecnología, computador, kunams apnak araxna, ukanak, ukatichamaran ganahan y hasta estudios diplomados en educación superior, ukaraki wotaskaraki, utaskaki oyaka kursunaka, saraxnawa, liderazgo en sus liderazgo social y derechos ukaha irnaki ekenst iriñataki kamay ukatha mayaha utharakipi liderazgo en gestión pública municipal y desarrollo local ukway chaha ukaru hawil asiptano kuyakanaka hilatanaka hutanta phas pakitinaka tupanaka istasipki haya markanaka pana
kurs lurt awis pachanaka wainanakas tuktaya pre bachiller mis apre kothanika ukaru saran puidip karakiti kwatra upanakaru hawil tataski hutanta panaka sedima kotokiru yaticha siniwa liderazgo en gestión pública municipal y desarrollo local ya que panaka así payakunaraki pachukas tanicha ukanja yathat apaniwa kunatiha irpiriñataki ukatha yathat aparakiniwa kunatiha normativas gestión pública municipal kun jamás sana municipio nakan irptaski ma alcalde ma concejal kuns luranya pakunas funciona papacha kwatra kaukats kolke huti poa kuna klurtanyataki PDTI kun jamás uklurtas na kau cámara taki sa kun jamás ukana kwa unyans efka ka escuela liderazgo en gestión pública municipal ukatu aski ukatu setima haniasa hawil apaniwa hani ukitirusa hiskachkarakiti Ernak Aptua Chachawarmi, Saraxnao, ¿no? Hombres y mujeres en castellano. Entonces, Haneu Kitirusa, Hiskachkiti, Bachiller a panza, profesional a panza, Han Escuela Mantirina que Japanaga Utapija, Ukanakasa Jutanta Sipkakispo acá Escuela de Liderazgo, Ukaro Hilat. Hayaki por ahí Culiaca Virginia, Wali Wakis, Kiriwa, Hawilla, Sasira para Carusa, Bolivia TV, Identidad, Soquicha, Pacha, Sarita, Jarata, Ocabatua, Joterio de Carajas, Diba, Toquidaja, acá diplomado, que deja Sayari. Formación en educación superior, diplomados, cursos de liderazgo social, derechos de liderazgo en gestión pública, municipal, desarrollo local, desarrollo en gestión, acá se deba tocar por así de Jaucatoquita y Atjata Huayapjarakisba, Waliwakis Kiriwa, Aña, Sara y Curatej, Curaiman Amtana Quintaña, Niawa Cuyaca Virginia Sawaesto, acá municipio Barcara Carja Cure, jamás Irptat, Cauca Colques Utjaski, Kunam Tanak Toques Yanapawe Utjas, Pauca Toqueraco, Baracaja, Uyakipa Hasbas Asinsa, Amtaya Huayapjaraktamwa. Cuyaca Virginia, Acayaticha, Huiracaja, Diacauca, Paxiracas Utkawayani, Kunanak Hatsa, Buena Tabaco de Caja, Inasa, Asip Chikuna, Pisquilcanta y Asip Harist, Iras Chanini, Chucayjanicha, Patoqueracawa y Atimuna Pragisma. Acá escuelas de liderazgo, Ucaja, Pacal Paxiniwa, Kunateja Pasañaniwa, Pa Uru, Zapa Paxi, cursos presenciales, Ucamau. Ucatja, Tukteja Panera, Uca Escuela, Catok Asipaniwa más certificación, más certificado, con 200 horas académicas, avaladas desde la Universidad Salesiana. Ucatuque Yanaptatas Karaki, Ucatja. Requisitos utjaraki wahilata, fotocopia de carnet, ukatja jamocas, ¿no? Fotografía 3x3 con fondo celeste. Ukatja acá cursuja han pailawinikiti, ¿no? Es curso gratuito y por eso se invita, ¿no? A las hermanas, a los hermanos que vengan a participar. ¿Dónde se encuentra? Caucansi Katasi. Acá Altupatanquiwa, zona Villa Primavera, Avenida José Balivian, número 4025. Ukatra haus ani para gispoa celular, WhatsApp, para que opna katahara que 730 76 390. Ukawa hakubina caja, ukarwa haus ani pasma, katok tatasip katawa kitinakatim utanta phata ukanakar. Waliwakis Kiriwa, Barcachirak Diaus, Awayhapta, Kabaja Saranta Pajani, Akayaticha, Urakatoka, Kanyataki, Kabata, Hukampe, Amtana Carpo Kawi, Hutjanya Patak, Waliwakis Kiriu, Katokirakata, Yatinta, Yaniawa, Kaukanse Katas, Dibut Aweja, Patoksa, Ayawayha Parakta, Kabraki Hakuda Caja, Akanakiwa, Casite 30 76 39 0, Patjas 73 728 3, Kakura Karua, Ausanta Hasba Kabata, Akayaticha, Urakata, Yathata Yata, Kikura, Kurana Campis, Kelkanta Yasinya, Katokiraksa, Asip Harakisbawa, Urata, Hila, Kuyakaraka, Kuyaka Virginia, Akasedima Tokit Ham, Kurhamasa, Waina Tawakuraka, Kurakara, Hadiao Sawaita, Ayurakar, Suyakaru, Porigoyata, Asasina, Kunam Tanakasut Hawayani, Kutiru, Nakan Hinasa, Kurayakam, Tanakahutkas, Karak, Chikotokita, Hanas Orekiani.
hisa hilata acá Sedima kunhamsa ernaqawai acá kimsatun pesqanimara ukanakan unja sewarakipi walja kullakanaka wahutanta wayapharaki taqichaq suyunakata no yathatiri ukathacha hupanakahani asa irnaqranta pharakiwa como autoridades unja serakiwa acá municipios toqenakan concejales como irnaqasipkaraki cuatro alcaldesas como sutjaraki, cuatro acá cursos de liderazgo ukajoba, cuya que nakaru hilatanakaru hukampich amansti, upanakaja yathat apjañapataki, no, una iman módulos ukaraki utjaraka escuela de liderazgo unaja, cuatro maimai yatektataskaraki, cuatro upanakam bibinias hasaki, upanakasarandeja prejaniwa, aksaranya utjarakit cuya que nakan, avispechanakaja, cuya que nakawale aksariptano, hilanakatskipkaraki, haniwa fácil baca kam arst asin pudip karakter matan tachawina kan amuki tanwa ukanak niasa upanagar artawa ya privé cuatra chaha niasa autoridades como as utkarakiwa líderes ukas utkarakiwa chaha nair kepan uranagas utaskani no ve utaskakini waka cursos de liderazgo de para los jóvenes para las hermanas ukwatra utaskakini diplomados y chamarataquija pacas diplomado utjaski ni asaniwa convocatoria absutakiti pero ni awa absuapaja diplomado en empresas comunitarias y desarrollo productivo con equidad de género kamaraki uma diplomado hakwat mayasti diplomado en derecho consuetudinario kamaraki ukanaka utaskani hichamaranakaja ukatja utas ipkarakitua yaka kasta yatichawinaka niasa walaja municipio nakam ernakataskaraki no Saraxnawa Asunta Palos Blancos cuatro municipio Maya Jesús de Machaca Laja cuatro Coroico cuatro utasca kiwa yaka Umanata uka municipio nakarwa niasa purinta tascarakini hupanakamper niasa wal kallanta tariwa escuela nakaja en gastronomía andina hupanakamper yatek apanipi kuna tierra paitaña cuatsti yaka municipio nakamper kallanta tarakiwa lo que es artesanía pit awinakampi hupamarak kunata que sukaja waja kuyaka nakar yanap nyata que aves pachaja acá paillawi qolqituqitwa hiskachawinakaq warminakar ancha utjaraki watqa hanuka utqañapatakiwa acá yanapta taski kuyakanakaru upanakaja nairar sata pañapataki qolqisituni hañapataki ancha alaqt'apharakispa ukatqa uka manqanax pait'apqaspaqa ya no alimentos transgénicos sino nuestros productos ukanakat pait'apqani upanaka ukamakiwa irnaqlaskaraki ukatqa también hagas otras caniwa encuentros utjaraki foros en educación superior ukas utjaraki como nakawa hilataka sedima cuando es nakataskaraki paliki por iwa kabat wa haruskip awaita barka chiraka seriba toqir qilqanta isir sarawaya bkhanyani kabat wa kuraybari am tarak toqyatich rantasip kiriyawa sawaisto kitabta wirakasa ukampi yaticha wirakasa hutir rakaro hutir faxira kanaja utkawayas kiriu sasira kabar urakampi akawa kichau tukuyari nadakampeja ya qaru kabay kisikama